abantu baminto abantu abayambye muri mwezi oyakolo Angie Blacks nande twachire gaiga NDIZI TV to record episode chingia chinya sisi 2021 on 14th of February amangana mayango chale moment ingi kutoka 14th of February onye ko wate talent yo wakti nchumpaka NDIZI TV tokora amangana maya kabisa Angie Blacks mo sari bya mara sogo just shoot rero andi buna nyare ko bate into bwa tege nyige go 14th of February February haki na hasira lakini mwe kwa kusiba minto to nyara ko irorera na banko ta February 40 times February 14th ikare Valentine's Day ntoka bwate egente kirito sana gerera ko watch mo nyare ko manyanga ngito ko bariganiria Angie Blacks mo sani yes na kia bantu bote muri mwadori geli bya ngwari kira litwo kira chinsa onya tari no bantu kango to kuri depression kiro monto kiagara mangana magokora check chino mo work chons pe bindi bino ngo watch story nande ngo 2010 tori abantu bon speak aki tebyo mosani select subscribe tebyo mosani subscribe nande support nande watch nande beke comment insegali nande kira ento kya chireke na boto kubamanye Angie Blacks bona onkiora tebye mashabiki ari ngumbu no ko chakuira no ndi pot kiko baira kera gwachiri bakese test ko shute most mbana commit na into message kibwate karo wira na wechi abana ba New Jersey abana ba minto na baya sana nande mbapate talent nande mpaterekete ebinte bya bigocha kuchimutuga igo omwako yo mugmanto bota a series of entertainment mo basako suka nande kaba angres nanda ba kusiba minto to supportani nande support NDIZI TV by watching anda konyara kantu kake konyara kana mbake mpesa kare kali to kuruta na bengane sadaka kwa ruhusa na benganga kuna go support baraba mbia bora kabisa anda mabora pando Gusii bando na komsa kantu riko tubi internet ni rimo kutumia safari komwe ko bega da komora uka ko omokere yako omora ya neke ne mbia bora kabisa Angie Blacks no torega na manta bange sana NDIZI TV, some of them new faces, some of them abantu bomanyete ona na banta ketikero mutana ne kuba kwane gato kuna gutara gukigaiga ayetatanga kiukurukwa. This is Douglas oyane aka Pastor NDIZI TV agiti gakora hapo kage pastor batevi ngora na kiukurukwa bono baminto nse Pastor NDIZI TV abasani bali bons bagotorigeria ase NDIZI TV gega nakubasaba mwendere kuba NDIZI TV in 2021 tubwate ebintu binge sana ebintu bigani bimutana kora linde mochi kubera 2021 karibu sana mbia muno kabisa oyakoro kuboroka pasta gose kiande likoro bondire gaiga ama chuma na masase 2021 umwaka oyo ebintu gebire nywe abantu balega ge bara abantu abasafi abantu abaya 2021 kirina aba promise 2020 na kiega bana tochi ko ba 2021 endra go subscribe NDIZI TV to the world airusi biro na bako manya naye ngo mugambi umwana boda boda omomenyi ogore tobolemo town zeito agutochanda ena balance andi naro go chura ku manager na nabatenga tubate new faces abande na Angie Blacks abate mapema ngaki gender balance ge kango ko balance ge gender yengera ono abantu bari bamintu tore stingy no tore gaiga na tubate new faces mbare gaiga NDIZI TV totate ko encourage more talents to come on board totate ko recruit more so that tonyore a variety of talents monyo tonyare ko entertain better isiko garia ono tengo tararoka mutako singa mate kwa oro mwenga ya ono nukiwa njino nkeni ngoro ko ile italiane lakini ile set muranyore NDIZI TV na omoko nsokoro na inche nonde NDIZI TV ko taimbe ya mona mashabiki aito mwendere ko bo mwendere ko to support matansa bu subscribe to NDIZI TV moto imokerere moto moyo ya bono mate na ba subscribe na ndo bakorora ngeki bata bakoro kweli tari yega ni sokoro bono mate na bakorora sokoro na bako iweli yogi na lakini orusie ko bi uno taje kwa beka ari gasi bakumanya tongi toika kara arusi ngeko toika arusi ya ko bi soro na bara nyare ko kumanya gaki ma mwana walimu abwate hope tei na wale igo njoyo lakini egasi ngo korande chisokoro chiri chia mau wechi bono na leo koro kusokoro some of the new talents you're going to watch this year karibu sana abata balance gender na nina wanda arwani ndiana agenda ucha abasmaili wako rogo zina ndengu nyaruru kwana nimetokwana kwana ngo baba abajoro mutambe nabumete squeeze nabo tutambete iga bano bako tibate amasasa n'amachuma Gusii ngechemba gaiga tokomurika bono uskimega ke ase go bono ninche uri bagotaba ninche nachira squeeze estero ngwa kabantu chino by the way
wanna say continue watching NDIZI TV for more talent, for more interesting videos. Tuna gani mwadhari swali. Ndio kwa bukati ndio kwa bodi kini kwa bukira kini. Bana, yani tumeti. Ni taburonge naki. Kwa mwa to kwa kukwana kwa. Gechemba. Gechemba ndiye gasi. Gechemba na likoro kundize TV, ndio? Beki. Rebecca, tayo? Rebecca. Rebecca linde. Rebecca Nyaboke. Ayebuna individual nkio tete ko promise fans you expect kurwa sore as an individual this year 2021. By the way, I'm promising vitu kali, more talent, more energy, more comedy, more drama, kila kitu azini, yani kila kitu. My guys, this year is lit, more fire, More fire. Aya, ono esinge nje legenda bado bali kuoma na koramba kwate chiri bote bataye kurwa. My God. Aya baba. Ora bati rodi rwako. Ai. Nabakora karabye gama. Tawango baba. Kuona na mashabiki yako ako kanyirire taibu ripoti kiubwate ya 2021 ya safari. Abantu bamindongo bakwana inde mbiya more. Samarita ngoro kudana nyabuke nyabuto. Eri abantu abange batamaitira kini ririmo narete nari ngoro kubona actress. A very proud actress in NDIZI TV. Ngo batebi mo subscribe se channel yetu NDIZI TV. Kokonyoro musani ogo omoiri ogo tara subscribe motebe subscribe se channel yetu. Tunyare toko mogo kibuya litukasirinde kera chinsa ikomi chamaragowa. Muna kwa ringa part of the people who make it sure to get 100,000 subscribers. Thank you TV bari wanzu ba subscribe. Especially abantu baito ba diaspora. Ngote abambiya mono sana support mwato iro mwakoyo era 2021. Tiganya saba konye mondreko bano moyo yo supporters. Tonyare ko ba to cast taete erinde tonyare to ko bagokia mono worldwide tari gusiyoka mbuya mono sana. Ngakiba ko nyara Facebook wade? Facebook ati Bonaro actress. Facebook wananiaminia kama wananiambia ule msichana asimama straight. Kumbe naweza simama straight. Hebu simama straight. A smart Kigari si IG grava kumnango eteka bana re. Kana eteka. At Facebook, at IG, Bonaro actress, Twitter, Bonaro actress. Follow me for more fun. We love you guys. Bye bye. Biamono kabisa. Oyo Bonaro actress over into the almost the whole of 2020 na 2021 notere amo. Aye baba. Yes, na kioga teba. Biande. Ona kiora meteiga. Ese ndo more mungi goboera. Okay. Okale mambuya. Tevinga bantaba, batevi aini kwanza. Ichasa maleta ngoro ku merira temo, leta lio kwa ngoro ku kwamboka. Ase leta lio kwa ngoro ku meri kwamboka. Wangu pasaba bantu baminto manya ko mo subscribe mono ase NDIZI TV yaito nane mo gotegerera mono at 4. Yeah, at 4 Mo gotegerera kera rituko at 4 p.m. Karibu sana na wapenda nyinyi wote. Aye bono. Nga kiko kwa promise this year kurwa sore. As a talent yago na video kubaretera as an individual. This year kurwa sende ngoba promise toko baletere bintu moto na mtafurahia sana na sisi, mtafurahia sana na mimi, mtafurahia na kila kitu ya NDIZI TV. Aya. Oyo kwa ni no monto remete bro monto bate ngata gukora. Ndatenda baro kinga tubwate. Abande na baba teaser giri oyo kora ngana ma ndenda gukora. Tubate ngora tatore new talents not only on acting but also kwa crew. Uni msanii wa nyimbo na pia nende no montori expert kwa sababu kwa expert ya camera work, video shooting, editing and stuff. Kaki yangu kwa nore kusima? Kwa nange kusio bate bya ningo. Nande na ki ama chumago si oyo briwa en plamba se Brian nchino msanii asa matera ya ito to tegera mansu. So subscribe pale YouTube NDIZI TV for more episodes. Zinakuja moto mbaya sana. Era set inki kwa korago se roki wa participate. I was behind the camera by the way.
Bana korera camera wakiga lighting na sound. A future film producer and Tukiwa Gusii. Wakawanacha under the able hands of our director and producer Samora Kibagendi. So, Briwine. Yeah. What the one and nguchuru kwa ratera. Nguchinda wana ratera. Aba bari bakora ndora abamukora yanda YouTube mo subscribe ase Ziski gang. Ziski gang ere terineri kongora kini Ziski gang. Nariero mo anyora ase gare YouTube. Mo ikoro mo subscribe. Mo comment na komanyarende. Awoigo. All the best. Honor again, mo subscribe ndetero monto yo mukuru maga gukuru kwa Alonso. Go subscribe and more and go support talent teacher. And it's because of you we can be able to bring we'll be able to bring our people like Omusio Motambo Bwateri Ogiri Rito. Ogiri nyene. Sino yangu na njoro. Abantu benjoro ndo je fara watu reli. Ekekorogerio madambe twagete kweli. Okay. Ono bade bakondokana nje Alonso Manyara. In fact c'est movie ngoro kuno Kebuesa bano nakimo. Ai kebuesa. Kebuesa mojere. Okay, turu teri ogeria sound wesi otegerete. In fact ege tunaotena about NDIZI TV obwansu burari bukunya ku YouTube. Wanzo mnyokari ogireki ari na subscribe kwanya kutowochikira jinza inyama naja ina kibacho kigome. Jinza inye ekarari kira 4 gote minute inye. Yato gosokia bantu bendo. Yamira nto mbali bantu. Yamire gimazi muamete in fact no de gangu bali percent yana todo bogwado gorugura dere. Yara kenge kwa ruzidi ogere. Tato minona kya kuru. Osoro no ojugweto. Mwakarara bugo kuna nere mainda kuru. Isoko. Oda tengo boy ko tei somna kuru. Okay, mainda koro mumuro tali shwa ko no yo gari. Lakini ikonto kia among the very important things yago tigerete eri ogeri yago. Abantu mbandere ko ligwa. Yogiri ano se so ko ligura bukura manyaro manyano kukware in fact. Kaida. Wese. Wese. In fact dotora NDIZI TV subscribe on YouTube. Notole timu wanyana kabisa abana baya kabisa bako pesa kurumba ya ka doroche kabisa. Aba baby boss ndo bali NDIZI TV. In fact minyoka YouTube na kurumu Gusii onye tora subscribe kora nemejienda yokora. Kabisa. Lonzo ngiko promise abantu from you as an individual 2021. So going to now but they expect a lot of fun from me. And my take a tune doors. Once in YouTube go there. I think go te young call once. Kabisa. Rama tazaku gacho wansu na ndene limurali litokorwa alia Bosamarorogoro. Angana sobo Kobiro the late. Ayaka mwana kari kabete go ti bari nchuko chango. Yes. Kamaraka. Ngaita naye akanaka form 1 gaito. Aka form 2. Aya, aka form 2 bana tone ko te bia bambi. Aya tika kuo kai. Wasa tuwe fees. Nga kiwe ta kerore nkaka. Oko igubo. Ne kiwe bo benzi ngose na ka seri kwe fees na igubuja na beraka. Abande no bakale school nje no ndigare tiska bona. Kwani sino mubwati mapero kuna gutebera. Aya taiyo. Mapera tai. Bande nya kuruga jinsi ya. Obe nande chia kurura. Gaiki. Obe umuntu nari maga automatic kira. Ai baba kire byo rakiro ko gubororo. Na kirire. Aya, tikakwayira uchagwa no. Tikatore gumwana na wata ya marieta Katine no madaro mwa mwikange. Tete baba bunukuru. Jasa mereta nguru Silvia Bokeiro ngwe korumagombo gai. Kai. Na no mwana nyamire. Njoro mwana nyamire. Sasa tariumia. Lakini aso wakati wako ndo kanya itondi mtoto wa kuamboka na ratemu. Yani kabebi guy. My baby. Yes. Okay, kuamboka. Mkioro chama to bana expect kwa sore kuru NDIZI TV this year. Mimi. What I expect is the best from me. Nita act tu kwa kama katoto kazuri. Uta inspire wengine bana wande batike ko data chiside chiskuru. Na naambia wazazi walipe school fees bana. Na kerabe. Matendire bigo tabia samba. Bila samba ugo ikakauza mwiburi yako tabia samba kwa digiri tofauti kwa mvuto. Lakini toko beranga monero ikate masa kunya. Ngote mabale lakini bintu bikarabisa ambe to nandu matenga bya sambi. O kwa mwiburi tofauti ngabona bya sambi. Ya tokorwa ni mwiburi. Okay, uragende school. Iri mwarimu wawe correct. Ubwati stress kiyako. Nga kyoko tebya bana bali bali skari ibi mwana bunaye abaisi ne bisakane kusaba murana abaisike. Bali baga chigura abantu baka abantu bakari kuba bitemi. Wajaribu kuvumilia na wako. Kwa nireke Gusii abande babo kwanza bari kubeta bana bana. Bateme kole mereri. Nende emotions inji bakaambira.
Mocho sinji bagambira. Nkikira getagira ko bagambira. Nkigetagira ko bagambira. You guide yourself. Unajiguide peke yako. Okay. Biamono sana oyuga murukanga umwana oratemo. Umwana oratemo na kwambushi. Oh no. Asengencho mbana ikababire batatu. Totara bono kagate. Bike nera ko reverse. The first bike that can reverse. Oh no. Ntagete abamokwani abantu abasenju kwabaire ko anga kwana nali bagali okukira inumwara ko abantu abaya mokobera agatonde ngore kera tusire gukura tonde lunch Ntogwatimanga nama. Ai ngoko egeri kopeke birore bono tari bo Aya. Ina raranda asile yake igo. Juu neba ni character ya. Okay, asa mariete igo nkoroku. Ganda vera kurwa kegera ndoche. Mete yani. Ndi okoro. Osoro tete nkwane neba ni yada na ko boirerie tere agopona. Osoro. Ya lakini ninganste komoroko Osoro rende rietario egosori. Igo nkoroku dolphin mora. Ya ase stage ne mu nkoroku kerewi. Ya igo kwa no mwana uri otari gukira. Kere chinza ani akamwana gasari geteke. Lakini rende in real life tinsare gete. Teno mwana omya. Iswari ndine bwate ko mutaragendra kwa. Atio waktu no mwana otari gukira. In real life ngokirore. Ya never in real life by the way tindi gukira. Igaye bono na tutagire tutige gukoroka kerebe tukoroke periperi. Ya mundo kayo. Tigande kukerebe binganchete. Bono ngaki kunyara mugusanga na mane tibirore. Tigande usie birore by the way nali murando arikeni cyane. Oyo no ryo gosete makumba. Tika makumba kumukatiera. Asanga no yo kumukati. Manya. Ngaki ntogo kirase kenyora besike yani twanyanyasirwa matuka mangi. Nkitogo ganyera bamura batokatire. Kama wanchira omonto ngero kumuchira directiga na wanchire. Achigo. Tugo kwana gasa kama mwana karima ya kwa. Oh na akirire lakini ren. Ina mete gasi getama. Supega bona bantu bari bakogendi chigari chinene kurumana. Kiba itamwatara murigireti. Aya, bora kenevi. Inki bantu bari barigiriri gasi yao 2020 and baka you participated as a NDIZI TV konyora 100,000 subscribers. Yeah. Nkiora tebe bamuntu bari bakorire egasi nge yo subscribe nande bakowoche gasi ya. Yani abantu bari to bonse bibari bari isko gali bari amashabiki ya NDIZI TV igonko bakirambi ya mono. Kama tari inu ntwalenge weka 100 subscribers. Thank you. Many thanks from us NDIZI TV. Na mzidi kutu support, msiache. Tuko na content poa, tutakuwa tunawaletea clips mingi, episodes mingi zenye mtakuwa mnajienjoy wakati mko hata na mpenzi wako. Unajua tuna act hata zile za mapenzi ya. Mapenzi nzuri, ile tabia nzuri. Ile tabia nzuri. So tunawafurahisha, tunawapatia tips venye unaweza katia academy, venye abangwata batoriko kirango kwanore gapaka kote. Yeah. Nko basaba mu subscribe bari batara subscribe lakini bago view mete mbaro konyora bago view but they don't subscribe. Wando kogo tari nko ba umani igonko batayingora kogo tune in NDIZI TV channel on YouTube. Ukipata uja subscribe please, the first thing subscribe, ucomment ndio tujue ni nini tunafanya vizuri, ni nini tunafanya vibaya, tupate ku rectify. Yeah, tunaomba msubscribe. Alafu you share to friends and yeah, share broadly and even relatives so that they can watch the beautiful NDIZI TV wenye wako na content poa kwa Gusii land. Haleluya. Okwaire mwe korere kwane tukiabana. Jiraka kango saliare gatia kagera gukwana mono. Ya tingo sali. Amangana buna yango kwana no monto somete. Ni somete ne bana atigirete class 4. We. Obe nande wakore watabeka nikine kinaka docha kabisa. Ya tingo bangaina jumba manyete. Igonko basabaga ki moshe tonyore. Bono saa hii goal yetu tutete wika 200 subscribers. Hata 1 million tutafika. 200,000. Yeah. Wale 201 subscribe mpaka 200. Yanga kimo kora igo tutete 200k mpaka 1 million toike. Haleluya. Yeah. Kana kwa nini ndune kumata amen. Amen. Nyanchama.
Nsiabotere. Kebwese. Ara turwa. Ora moko bwate gamote abantu. Luningo nande na kibira. Kwatira nsa kigera nabo. Okay. No mutambende. Abantu wetu. Amanida Mokeira. Stage name ni Nyanchoka. Yeah. So, don't you open TV? What the morning? What I'm also the mobile. In fact, wana Nyanchoka ligereri. Turoche ibintu mune bye na byo gocha kanyara wasanga. Turoche bana. Mubebe naki. In fact, wana bagina. Wana Nyanchoka batakwenda Nairobi. Nyanchoka wana go to Monday. Nyanchoka ganda bana. In fact, mna ndo vacation na Nyanchoka. Turantra tumukaje. Unsinga pomopo ngi. Wana tote yaba gusiga. Aba gusiba mintero ndengo itale Nyanchoka na kibwesi. Kutokora bari in fact bo asili. Ya yome tukusonanye na kibwesi akunya kurangeri. Ntibarara eyo nakoma kanje. Bana egaliyo kana lingo koma konya. Aye kibwesi oyo. Sita tichana na chichi nchiri koge chikurojera chikose kenya nyengi kabisa bana batomete. Pensi ntobwate baita lakini ncheshi na nero. Ayo pasta wako moroka. Yeah, pasta NDIZI TV. Ekinale kubasaba abana ba minto ndia to supportani. Tiga to support talent yeto. Tadora ko nga Nigeria nga Hollywood. Tatokole ibintu bya Gusii biro original Gusii tokeria Gusii tobu. Na NDIZI TV. Every day abo saa kumiga no tole tokobeke ibintu bire muriro nandi bigucukuba more fire ni bakubatebi oyo ni brother yani akoro ku pastor lakini tari go bievu na pastor ambali ba yesa commentary ngo oya kwewe sadako liyo nibotaka abe tari ne banyomba tari kongorera mafuta time tinga ikwibore pastor ge 2021 ebintu mbiche byonjero ya oyo pastor aromogoko sana biche byonjero libanga baba minto pastor lakini tabwa subscribe dato share tiga yani tokoleki NDIZI TV no TV wake moto Akai. Omuntu nawe tarakwana kwa moto moto omuntu nawe tarakwana iteja ngoyo kwa bodi ngoyo aye Ngani materi eta. Nche mama akoro kudora tata akoro kurupe ni mukaya njo monyene ngoro ku Steve Momanyi lakini NDIZI TV ngoro ku Osoro the actor. Osoro the actor. Chisango yarachire oyo batarachi komera na babu mwabonjera basinyane. Akarwa ora tu abo minono mobe. Osoro baba kongerare dira. Bana yoga teba bantu hiyo. Tunawapenda nyote. We love you. Omwana nare ga okwana bwango ngasenye njaka ka lunch te iyo na mode lunch nero oiranire. Lunch te ndagere na karega. Anida. Yes. Wa ainyancha mabona. Yeah. Ngaki seirongai. Seiton keumbu. Oh. Yeah. Ebyumbu mbiro by think kyumbu kuri byumbu. Nabonka yatengambiro akini nanya ko birara. Okay. Yeah. Okoro kunyanchama. How do you feel? I mean, it was your first shoot today. Yeah. Like you feel I think I feel nice. Yeah, I feel okay. Yeah. Ngaki promise fans probably mbara ko koria se video for the first time bara episode yao. Ngaki ko promise like I'll give them the best, yeah. Okay. Yeah, and I'll subscribe to our YouTube channel NDIZI TV. All right. Yeah. Haya, batay bono bye ka kwaheri kari special. Oh, bye. Ay kibanjiri. Obe. Bwana na ranga nubati na. Ay Nyanchoka menchukota. Nyanchoka kwa rangi. Nyanchoka wote tekea moyo. Umetenje na Nyanchoka ndo bato bintu tokuna tuweka ne takiko. Yewaite. Wana liswali ne. Ay kebwesi. Ay haba. Oroji turanyo munche na Nyanchoka enyomba ya mwega. Ntomenye. Akiona murema no toke nyombeyo. Keep tuning guys. Kana smiling on mwenzi. Anya na baby, na baby manya kebwesi. Ndio msimama ndio smile. Sasa bako suma chenye niga kuzi. Liswali ne. Keep tuning. Aya moro tapete ya bantu abo kwa eriga. Tuma kwa eraria gocha se big man bazu. Wenero mwana karo kama mro tuzidi. Ni kijana tuzidi ndio huyu anaitwa Samora Kibagendi. Tiganda bagende baruga iga itukoria herire. Kwa heri. Ayambia watu bye. Bye. Naende tubanjite kabisa. We love you. Kechemba. Thanks. Ambia watu bye. Bye guys. Keep tuning. Kwani? Nyana batege. Bari ko ndigere Inga ngwangete. Ay nalita babo naenda ko change chianga ba kolere bikona. Please subscribe rende kanya comment subscription jeto naliyo bogima boko toira buya. Isika taliko sali we are trying.
Tiga turi kikendere kiri to kwenda turi ndende mwaturigere. Yes oi. Bye from Kerevi aka Dolphin. Dolly Kadoli. Bye guys. Oya korokora nere manyara rio gidio sindia NDIZI TV no bori gwetega mnyoka YouTube. Obu ansu no bori YouTube in fact. Oh bye from Nyanchama. Nyanchama to Nyanchama. Nyanchama. Yo.